sente akishikaje kama nyuma kuri sente bija banshanga umucenge mbere ndimo nakana kato bija bansiba imikono basibe minwa kuba mazire bambuze sente nabagira ngo sente tinyine sente ngo bashandire baga ye sente aho imbere narugakora ngira akabaga kake bazamu biyamwe sente batwara akapokisa kundu kusevingamu batwara amasima 3 ka mobile money yanje mpango neyo mukozi then after that batandika ku checking ebishenge ogu yashobora kuba bari yabashije abashatu bakwitse bisyo omwine mbundu bakugamba uruganda nibo turebera abo bashatu omwine mbundu abandi bine sobeka baringira anisho bajire masika akabire kine mbundu niko kabire katashizo umasikamisho umusinguzi Brian nyakwibwa yashobora kuyatungira isumukurga ahamutahiwe Dr. Muhanuzi Valentino akumugambira ngo family ye yatahirwa erizuba nkashakana mukazi banterire simu munkato mukazi anterire simu nine yiba bari kweta doctor okuwa simu zo mukazi ne yo mukozi zona babazitwire bazihambire bazitwire munkana yiba doctor we anterire simu yanyango mukazi wawe bamukumire emikono nebijere bamusubira no mu kishenge abashuma kandi simu zona bazitwara then nanyobwa bwanyita nagambira doctor nti ngeno hati doctor twakora ki abo kuba abashuma barugomuka bone bagira ngo nibenda nyowe kandi nibenda sente ngeno ko ndije nanye sibaraze kwimuta namuza nti umukazi nabana barije ngo barije ko nkaba basubira no wekiseka bagira nti baba basubira no wekiseka ndondera ingufu umwami Wilson Kazimiri cyamani w'intebe ya gatanu abwegombore yacahi yashobora kuyabaryumbaraye ntakora bitakagera ukwerarikira aba motoka ekika cyanuwa enamba UAQ 2036 eyatwire parkingire hihi nebaraye nuko futera DPC akaturaho kwata ati nuko futera RDC kubasa kumuyamba nze ije gupakinga ku mwanya ho narindi ukabara ho narindi ziri saha 2 z'umugoroba ngumaho ziba saa 3 ndabaza imodoka iri gushaka iki ndina n'abandi batoye turi hamwe tugira ubwoba ziba saha 4 gutera polisi ngutera polisi ikibabaje baraza baratubya akikibabaje twatere DPC we wenyine amanza kuvuga ngo mbese what's the wrong with the vehicle, what is the issue, ndiyapfayo actually ambira nabi ndetse n'isima zisharaho kugeza twatereye RDC niwe respondinze ndetse n'undi mu driver Robert imodoka niho baje mu kuza basangamo abantu ziri saa 5 bayezo barababaza mu kubabaza babiri bariruka ko birutse twe twumva bari gukubita amasasi hejuru ko twagiye kubaza abaserikare ko mu kubisa amasasi hejuru baravuga ngo na bari mu modoka bafite magazine. Omwami Elmate uri mugambirizi wa polisi abwe cyangeki yashobora kuba kwatireho bana abakuteberezwa ubwahati bakumire a polisi. Omwami Mate yashobora kubashata bakwatsirwe hine bintu ebabe bakwatsirwe nabi amakuraga gasha kwa Adoniya Teire abwa Sky TV agenshon.